kan chairman le kan khwal lian kan governor zam takte speaker le minister le MLA te o kan le kan NGO ruai tu te sarkar na thok te le elai local song te state day chibai kabu katsu Waina hian India Parliament in Mizoram State Bill apas ni ka kamitla alanga kaminia apas tu te singa katil ve thei kha van nei kain tileni opposition le ruling in Nialbuai vaklovin kan pas theya member pani erot chuan min do dala abak zong song chuan min lom puya chuan danang thlapin parliament state min lo betani achampa voice of thum pasarina hian kan people ten thang an tlak atanga state kan nei inkar kan chan chin hi a chronological event hi an ru thuak kadua kan people te thang an lo tlak lai kha kan historian te chuan kum sang khazaruk atanga sang khazasar inkar vel ni an soya chuteni chuan herama hian kumzathum kumzali borvel kan lo cheng ve to tinani sutilai chuan independent ram ni in thamuang takin kan oma ram ni tlaseng lo rel tu British sarkar chuan khovel of meka kan se vel zong atuk dola op toni keni po minot of ve antuma amaro chu kan lal kelen pasal thaten an lo dole ta kum sang khazriat somli le pali akhan mizo tele British in kara silai lo paktani British sarkar ne na kanin do chung kha arevia kum somnga morvel kanin do ani minon tukdol turin atopa vailian voi khananon tira kiltin reng atangin beipuin minon beya base an hole min op antum frilo min op len to turin vailian voi ni na lo chuak le ain sign anni kovela sarkar thil ti thei versu ke ni te lu tang khan ne ngai nam lo kan tlom lo thei lo ta sang khazriat som kole panga simla atangin British sarkar chuan Buckingham Palace London atangin Mizoram chu British Empire atil aniveta ti proclamation puangin and proclaim tani disom ni pakwa thakat sang khazriat som ko pania kan chung chang ai tuen British sarkar mi poimo te Fort William Calcutta Chinlusai conference na inan Kalkhoma eng mi te hi khochak lama kol mi te ne na om tlang chian ni lawa tlang lama vai ho te ne na om tlang chi pon ni lawa nam fran lak an ya wangin antan hian in op na dan pe ila mun khata om te se tin voina Myanmar Manipur Bangladesh kanti zong a zone da thak te del chin ram zong hi rorel na pakata minda turin thutluk nan siamani wan do thak takin he thutluk na hi ti puithin ani talawa apoi tak zet ani emini hi kan zora una de suan kum tin de to hian an lalom chin an lamang chin ani suan India rama sab ho du lo na India zalen na independent du na movement alolian tu ala Government of India Act 1919 chu British sarkar chuan apasta chu ta chuan India ram hun tam zok chu mipui ai o than phalsak na democracy zalen na then khat apea chu dan noya chuan kaini chu backward track tier fiat kan ya chu zalen da dar chu kan tan arivelo mi mipui ai o thang tla ka ngai kan ni lo an mol lutuk min teni
official in min opringot ani India mi puiten independence wal nanti sang tuala at hoinan Government of India Act 1935 to British Parliament pasla kami dan mangkan India ram province rang sanga kan MLA te minister te anei thuato ni mundanga chuan kaini ro chu tribal area min tia excluded area min puanga mi pui ai o nei ve tlak lo officer in adu to ka o be tlak lek a min ngai wangin chu zalen chu kan tem ve phalwa borsa pin min opa mi pui ai o reng ro rel pui nei lowa athu em khati lai al zol borsa luka khovela officer pakat thunei na sang nei kha anom karing lo British Hokhan political party kan din pon phalo sikul kan din pon phalo mall takamin obbe khan tumberani kan missionary te zara education hi kan nei ram ani tichuan India law independent ta Indian Independence Act 1947 kanen chuan India huam chintur Pakistan huam chintur heng te hian yang ti kan huani Suta chuan princely states Rajaram tele kaini excluded area tribal area kan tel lovani heng India le Pakistan tel lo te hian aeng zo ka motel ve andu chuan anni nan lo pombok chuan an tel ve theyang ti chau ani chuan kha Indian Independence Act bang khan British Sarkar chuan Raja tele tribal tenena Tutlung alo siam to zong kha chutata laps vek tani min chua sam ringota min se zol chua top mai ni tichuan he ak thamang hian du thlang thei option nei ne kan lana wangin athanin kan independent turani athanin Burma kan zomang athanin crown colony soi moya chutiang chuan kan kal nuaya Atopa chuan India ram constitution thartur duang tu constituent assembly chuan sang zakwa samli le pakwa kandin muntur arel filta eng mizo te hi namdang tene na opkhom chen lo andang lamani arhan pain of tabik autonomy sang tak ipetang antia district council min pein 6 schedule min petani Constituent Assembly 6 schedule an China sa le mai mitiam ten chuan chiar vero ngai nomania eng wangin nge India independent na nuaya ramte takte autonomy sang tak nei kan siamang hetiang zalen nei kan peturan lo constitution within constitution at lingringot alom an tiani kan 6 schedule hi India Vice President Louis Inayatullah Pokhan kan 6 schedule hi constitution within constitution tin alovu ani 6 schedule hi autonomous min petuania thunei na nei sang kan tradition kan culture and kim ahum himani chutiang ak ven him kan ni lo chuan chimral kan ni thei ti hi Nerwate Dr. Ambedkar te Sardar Vallabhbhai Patel te khan an fria thei top in house chanala an pas thei tro ka 6 schedule hi kan lo nei ta ani Kisuan district council ni Assam nuaya kan hanom ren ro na Assam sarkar in Assamese language chu official language apuan ta ka wangin hetiang chuan kanom tlang thei lowang tin hill state demand na lo om ta chu hill state chu engmotchen kan han demand tlanga Chumeni chuan kan Mizo Union Party khan Hill State zonga tok love ke Manipur State rani ne yang tin Mizo State an lo demand chota khuang nen lam nen olo engro Mizoram thal tu yang kan hak che olo engro State ram thal tu yang kan hak che an tian lam mup thina ni kha chu te lai chuan emene alo chuaka independent movement aron keng ta Kanram chu tharum thona kalun mai theidon alana wangin
Pataskar Commission anon tirani. Chu Pataskar Commission chuan ni somthum pakhat March sang kazakwa somrule paruka khan Government of India report an pea. Kan ram din muntur minon soipui antuma katilaya kan fry tu abikin kan nemne fry tu the khan an lo kom du lo ani. Independent lo chu antia. That's one tildang minon zorle Neruan India marsak bik teki asan pai nom na dan isyam sakte ang anhimzel thainan thamang takanom thainan tin Roman na siyama chusun Nehru patran antia. British in Scotland ram aopdan dungzui siyam ania bangin Scottish patron of administration antibokani. Chupo chu kan ngai ven le chuang lova full independent lo chu tin kan nol vek ani. Amai ro chu Meghalaya ro chuan chu Nehru patron kalsel chu lo tui puin April sang kazakwa somsaria khan substate anlo muta autonomous state tiawania substate in kanthelar birakhati lai khan state puitlingin ni mai ni tahian railo te in ompotanga ti chuan state puitlinga kan siam don chunia antiani chu kai ni chuan kan du lo le kan lo no la khani ti chuan sang kazakwa somsaria anni chu substate anlo nia anu lok sang kazakwa somsari pania state puitlinga hlan kai anlo ni suita ti chuan Meghalaya state puitlinga hlan kai ani ni khan ke ni chu utia kan lut ve ta tran chau ani tin Arunachal te po hi ei buai na siam ve reng lo Meghalaya te chuan UT substate min hu khala state min hu khala chu mai ni lova Arunachal nge te po buai na siam ve lo kan rualin UT an huwa kan rualin state an huwa ni Tisuan katilai khan Meghalaya rual khan ram khabuai talo selo pen ve tai langin an rual khan andin munanga khan kanding ve mai om mang o ti ngai tu thei tak ani Meghalaya ai hian kumsom palin kan lo khotlai ta ani katilaya kan ruai tu pu chu kan chief minister te khan state an nor zui tolova hello hi chu India rama nor chua tu rom chuang lova kan una we mene teron honatan ikhe kang anti ti chuan lai khon nu in rem na thung te sia feloni in state kan lo ni vet chau ani voina hian kan ram kal zel tur kan malam thlir na kan vision kan film khur kadu le mai kan ram hian ke pensual lo sela voi khat ke pensual hi apoi thui em ani chuwang pathian ronin malam kan thlir ngun angai kan tong trai tam angai ni kan state thil poimo ber athaber chu 371G kan ti hian ya 371G hi kan soifia deu anga kan culture te kan customer te kan social practice le religious practice te ownership of land and transfer chung changa te hemi ti boy thaizong in India parliament in dan asiam thiang lawang chutiang alo siam ani point Mizoram MLA mun thuma thena mun ni ten house an pass puya ni chaulo chuan man ani vel lawang ti ani hi kan him na kul puya ni Amai ro chu 371G hian state kan ni ma India ramdan Mizoram alo man to te huab lo wang ti ni chu tak su palal denga khan a khethiam lova Mizoram state kan ni kan la ni maidon si lova ang tiga nge bin puan don kan khe si lova tu na yan Mizoram central act eng tenge applicable in apply me kan khe si lo ka pom thailo chu wang chuan kan pom thailo tu hi home minister va hril ro min tia home minister chavan ne na kakala
alis min pero katia katilai Central Act Mizorama manzong song ka alis min pea heng dan te intana chatur vekane intana poitur pakhat ma omlo sin atia pulal de super hil fiero atia suan pulal de ngatenen ngun takin kan han khira poi omin kan selova kapome atia o minister kavashil leni suminu ni rai vaklo pulal de kan min kolya hemichin hi so poilo kan ti takna tun le state min puan sak ni in kara hian atha hun lam dona emi in kar hian fin roll in central dial Mizoram ala lu tre manani chumi ong so zalu tuk karing zo lo ani hemi chung changa hian thu min tiam lo chuan kapom thailo ati thar le ta ka kal ya Home Minister chuan tun le state kan puan in kara hian central dan pakhat ma Mizoram kan da lu lawang ti katia me atia ani le house chu ten statement isiam thengem katia naktu ka siamang atita so chu polal de te ne na kanan thlen le athalom atia en pomta this one he 371G alo piang ta ani kanin filfia siak vaka katilaya asiam tu te singami ledam chun te po kan ni ve in ka khia elai eng nge mo om sia chia le te min zot poi ka tong ngai lem lova om huna kanin fil siak chia ma diklo de filfia ne te tam mai le ngala ifim kurteng ole to ber kan soidu chu 1972 UT kan loni khan India kha independent atangin 5-year plan in akalani kumma plan mumal takin development ang kalpuya UT kan loni khan 5th 5-year plan kan nang cheni chumion chu India ram hian mumal takin plan mumal taknein development hi kumsom ni panga an kalpuina tram ani miram te kumsom ni panga development an lo tlana khan ke ni chuan rabi kan rap chawni voina hian late starter kan nia kan tran tlaya we are 25 behind the rest of the country kumsom ni panga in kan tran tlaya subang chuan infrastructure tra soitur kan la nelo industry tra soitur kan la nelo kongen kimati hi kan la nia so wangin etia state kumsom thum pasari lai kaloni to hichuan iman mo tengu rinom na ne thorim na ne mi tu ni lovin kan ba kalte phak tu mai ni lovin lepel tu ni tumin thei top chaturin ka som choni kalome. Thank you, Honorable.